زمانی کردی کرد خازم بالا تبکشیم سر مجاره که تو جنیر نخواه سر ببیجه ایرو راپرسیا کاتا واشاندن گل 23 باجورین باکوری کورسانی و ترکیه هاتی انجام دان دیدا دبیجه که جسدی 98 داخاز دکن که به زمان دایگا خواه باخفن اف راپرسی تنه لباجورین کردان هاتیه کرن لیده همان راپرسیه دا در دکوه یا بالکیش اوا که جسدی 21 آگهدار نینین که وانین بجارده زمان کردی هنه اف یک نه خمساریا پارتین کردی لباکوری کردستانه نه؟ او گله گرینگه او راپرسیا که دو هات دیارکن را گشتیره جگه مره هم سپاس دارن گله ما او زور و زور دستی او خاص پشافتن یعنی اسفلاسون جاردز خودی زمان خود درد کردیه او گرینگه ام دزانن که گله ما خودی زمان خود درد که گله ما لسر مسئله خوی نتوی هشیاره به میلیونان و کم بین سپورا کردستان ایدی و کم بین bu netewperwer bi milyona ciwan eme netewperwer pişkiri alikiri em bên ame sipurun bi hezaran dayî kême zika ku kolana ew zor û zordestî dîn bûn profesorê veke bêhûn hukuk û demokrasiyê xwedî zimanê xwe derdikeve dayî kême ji bo wê ew ji go me şaşînine lê ger Partiyê Kurda Rewşenbîrê Kurda li xwedî derdikevin gerek vêşin da derkevin. Mesele devlet guh bide ser vê rapirsiyê. Ew çi mesajê dide devletê. Eger devlet li orada mesajekê nestîne car dibêje ki ez xala çel û didiya naguharim bê zimanê Tirkî qet zimaneke nave dibistanê hetanî zanîgehê zimanê perwerdeyî ew şaşiyeke mezin e ew bêçareserkirin xweyekê ê berdewam bikin. Em baş dizanin ki ev 3 sala bi siyaseta çekdarî ne devlet ne siyaseta Kurd çareser nekir. Eger daxwaz armanc zekî ki siyaseta